Stefan Dušan je 1345. godine osvojio grad Ser, prvi korak ka snu o carstvu koje bi ujedinilo Balkan. Dušan ne sanja samo o Srbiji, on želi da nasledi Vizantiju i postane car Srba i Grka. Saziva veliki sabor u Skoplju, srpska crkva će biti uzdignuta na patrijaršiju, znak potpune nezavisnosti. Na Uskrs 1346. u Skoplju počinje istorijska ceremonija krunisanja Stefana Dušana. Patrijarh Joanikije stavlja krunu na Dušanovu glavu. Rođen je car Srba i Grka. Na istoj ceremoniji Dušan kruniše svog sina Uroša za kralja i osigurava budućnost dinastije Nemanjića. Nakon krunisanja, Skoplje slavi. Ulice odjekuju pesmom i klicanjem za novog cara. Srpski plemići nose carske simbole, dok narod navija za svog vladara. Car je hodao zajedno sa caricom Jelenom i pokazao moć i jedinstvo imperije. Srpsko carstvo se rađa od Dunava do Grčke, Dušan Silni dostiže vrhunac srpske istorije.